الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لبوتي مسلم أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيام الدوس نوتا آخر الدوهن إيمان ومكي إيمان كموغي ركنته تريغا هميني كامي الله سبحانه وتعالى إلهوان إيمان ومغي واهك بيان كروا ekama vidigen qiyamet duhuge wahaka kiriti qur'anuga nawara tanegga bayan kurawwa fave adi ei kashawarum ves annane duhe kama ekama meduga evves shakken nekkamuga ekalange wani ekalange fotuga bayan kurawwa fa ekalange wahi kurawani Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ومن أصدق من الله حديثا الله إكلانge فيها حقوegen alukame bebe ilaha kunwaras kalange qiyamad duhun ikalange tiyabamihun ekkurawani kan kashaware ekama medaku evves shakkennete pasbunuga Allahu aburen teduri kan bodi fahe kaako heye dobeti muslim akhum qiyamad duhun imamu me bunay bahuge mane ki eduhuga hingane kankama behegotum Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahuge nabiyya sallallahu alayhi wa sallama devafawa emmeha khabartakin hitun teduko gabulukon adi e qabul kuruntoge matiga enage amal tabbehetto ege terega eduhuga taala fili fumelawwane kama e taala fili fumelewuma ekuga emmeha etche neti fanawegen daane kama gabul kurun himenigenve Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga wahi kurawani ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تعالى في فملوا هُتّ دين أُدتكا بمغا واها بيكو هينتي مرودا هُتّ الله إرادة كربي ميهكو منوية دين أنفهر فملوا هُتّ فهي إهارون أورن تدوي mahsharu bimuga bala tibene dobeti muslimahum eduhan imamunge terega eduhu emmeha mistakun alun diruwane kama qabul kurumes himenigende ekalange wahi kurawani wa anna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur hama kashawarun qiyamatuge wagutaki annane waguteke ekama meduga shakkennete adi hama kashawarun Allahu kawwaltahuga tibi mihum alun diruwa fonuwa hutte lobeti muslimahum mistakum mahshar kurawwane kaman imamu makives qiyamet duhan imamu muge terega himene kame nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadith kurawani yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla mistakum qiyamet duhuga mahshar kurawweni oriyan haluga khitanu nukura haluga adi fawana nara haluge dobeti muslimahum qiyamet duhan imamuge terega himene anekkamaki eduhu Allah subhanahu wa ta'ala ge adulwerikamge mizan bahattawane kama algon menge amaltaka algon menna adi algon menge amalta liefawa faffuttan e mizanuga kirene kama qabul kurum Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi kurawani فأما من أوتي كتابه بيمينه أميه كانات لبجمي هذا الناشئ فسوف يحاسب حسابا يسيرا نكن فسيها وجمع حساب باللومكم إينا ين حساب باللوين وينقلب إلى أهله مسرورا أدي نكن مفلوم هوري إينا جا أهلو رنجاتا سورو ين إينا دان دوبتي مسلمهم eduhan imamuge terega himene anekkamaki nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge shafaat Allah subhanahu wa ta'ala eduhum qabul kurawwane kaman imamu hama ya ekuga siratu magu huras kuran jihene kaman imamu makives qiyamet duhan imamuge terega himene kame adi hewamal kuri mihunna suwaruge devwane kama gosamal takuri mihunna naraka devwane kan qabul kurumakives eduhan imamuge terega himenigen da kame dobeti muslimahum
qiyaamatuge zalzalayeki warugada boduwege ma zalzalay ei biruweri duwahe e duwahuge biruweri kan Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anuga wani bayan kurawwafa ekadange wahi kurawwani ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum e mistakunneti yabamihum Allah subhanahu wa ta'ala ya biruweti taqwa veri washe inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim hama kashawarun qiyamatuge zalzalayeki warugadawegenwa zalzalayke effahuga ikalange bayan kurawwani eduwahuga mistakunge halatu yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at eduwahun tibaya fennane kiruman ebamihunge darin duko faduwati watada'u kullu dhati hamlin hamlaha adi tibaya fennane maabandu eccheti ebamihunge darin wattala faduwati watara an-nasa sukara adi tibaya fennane mistakum mastuefawati wama hum bisukara ebamihunge tibi mastuefennune walakin adhab Allahi shadid ehne kamako Allah subhanahu wa ta'ala ge adhabu gadafadawege maniye dobeti muslim ahu eduwahuge biruweri kan Allah subhanahu wa ta'ala mi wani bayan kurawwafa adi hama kashawarun eduhaki annane duwahek kan ewani Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwafa ehen kamun algon men nan oti eduha tayyarwe eduhattaka hew amalte jama kuru dobeti muslim ahu qiyamet duhaki annane duwahek kan buddige hamatakum beliyas algon men nan engi kashawarwe duniyege hayatuga aniya libifawa mihunnan insafu libuman efada duwahe kommehen wes muhim wakan algon men hama buddin visnalaafikamuga waanama wes algon men nan engigen ebade efada duwahe nuwanama mistakunge uluma gulunta hunnane goin algon men nan miedu wes eba tasawwur kureve hama egotan akhire duwahe nennama rangala nurangalu hewa nuba mifada agutahaki evves maanen hurechikamuga wegenne nudana efada duwahe nennama duniyege hayatuga teduwerikama amanatterikam matiga adi hewamal kurumuga enage haya vetu kolla mihaya wakkama feruma magufredumuga enage haya vetu kolla mihaya evves tafate nonnane komme mihaku es ule mundani emihaku hituhuri gotaka hama kama adalatu gelli eta bayge hagguta miduniyega gelligen dana ehen kamun adalatu qaim kurevi adulwerikan qaim kurevene duwahen annane kan algon men komme mihaka wes engi kashorwegende dobeti muslim akhon yame duwahan imama mihaya eduwahan ima nuwa mihage amalta tafatuwan eduwahan imama miha he amalta kurmal lobi qur'ane efada kankaman awasa gannane emiha fardu fas namada rak'ati riwane ena dannane yame duwahun emme furatama hisabu belleveni fardu fas namada medugaka ena he amalta kurmal lobi qur'an dobeti muslim akhun qiyamah duhan imama miha Allah subhanahu wa ta'ala yang uredi gos amalta kun durwe gannane sidra faaluga Allah subhanahu wa ta'ala ge adaba ena birweti wane ena biru gannane Allah subhanahu wa ta'ala yang ureduma ena biru gannane haram gotuga muda hoduma ena biru gannane haram gotuga emuda heda kuruma ena dannane qiyamah duhun adamuge dariyage fa huritanun ena gudwanu levenakan enage umura meduga suwalu mafoga nuni enage zuwankama meduga suwalu mafoga nuni enage muda ena heda kurigota adi emuda ena libigen gota meduga suwal kuruma foga menuwi enage fa huitanun gudwanu levenakan ena dannane ehmima ena Allah subhanahu wa ta'ala yang sidra faaloga birwetiwane enage akhlagu rangalwane ena haram gotuga fasa en hodane enage uluma gulunta rangalwane ea khilafan eduwahan iman nuwa miha heomalta kurmal doy bennu kurane ena yang ena duniyega komme gotakan ulunukam gaviyas warihamwane adi ena gos amaltakan araganna irwes Allah subhanahu wa ta'ala yang evves birweto men nonnane ei ena qiyamet duwas eduwahan iman nuwati dobeti muslim akhun algon men komme miha kues wanjeheni qiyamet duha furihama gotuga imanwe adi egotuge matiga algon menge amalta bina kura mihakan Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennan ekamuge hew tawfiq devashi wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh